prezentaciju Mile napravio. Spreman je da jebe Luksa. Znači, Mile je došao, pljunuo je u šaku, nadrkao kurac i spreman da izjebe Luksa. Nije voice changer, nego je samo kidara. Ima 18 godina napunio. Samo, imam 19 godina samo što 19? nisam mutirao što da radim. Pa mutiraj si. Ajde. Evo, uglavnom, ovdje je sad izvlačenje muškog pobjednika, znači odnosno Milana Kostića. To je za muškog golfa. Da, ovo je za muškog golfa, kako to izgleda, znači kako je izgledalo kad je on izvukao Milana Kostića. Izvoli, pusti. Dobro. Broj 2 ili Y, mislim će biti Y. Za dlaku. 7Y. Evo ga, Jovan Kostić. Privatan profil. Da li prati sve profile? Da li prati sve profile? Fake je profil, lažni od čovjeka, ali sa normalnim brojevima. I prati sve profile. Sad će imati 5 minuta da nam se javi. Sad će imati 5 minuta da nam se javi, ako znate. Aj, pauzire. Ako znate. Prvo da prokomentarišemo ovo preglupo pravilo. Zašto čovjek mora bude da gleda live, ima 5 minuta da se javi ili ne osvaja nagradu? Pa čekaj, šta čovjek, ne smiju ljudi da spavaju, nego moraju kao da gledaju njegov live da bi njemu digli gledanost. Pod jedan, to je preglupo. Brate, ne mora čovjek da bude tu da bi učestvovao u giveawayu, what the fuck? Znači, nisi ti rekao na početku kad si... Scena? Šta scena? A, mislite da malo podesim? Aha, i sečano mi je. Ovako stavit ću ja onda ovako. Ne, nemoj ti tako staviš ako ću ja da podesim, brate. Ja ću da podesim. Čekaj, ovako, stavit ću ovdje... Samo čekaj, gdje mi je transform? Čekajte, sad ću vam podesim. Evo ga, fit to screen. Evo ga. Znači, gledaj šta je fora. Svako ima svoja pravila, sve to stoji, ali on nedeljama objavljuje, znači, rilove, gde reklamira, gde kaže sve što treba da uradiš jeste da zapratiš profile. Nigde on ne kaže treba da budeš na live-u, da se javiš u roku od 5 minuta. To je prvo slamanje i zašto to radi? Radi da bi mogao da digne sebi gledanost, da ispadne da ga prati mnogo ljudi, u stvari je kurčina, nego samo ima bukvalno giveaway publiku. Ajmo dalje. Je ovo profil. Javite mu se odmah. Halo, dobio si golfa. Koji bol u kurcu? Ima 5 minuta da nam se javi. Ako nam se ne javi za 5 minuta, izvlačimo ponovo. Krećem da ga zovem s drugog telefona na video poziv na Instagramu. Naravno, moj je blokirano, kao i uvijek. Ako znate čiji je ovo profil, otključani, pa vidite. Znači, u 20:49 je izvučen. Čekamo do 20:55, eto 6 minuta. Ako vam je Jovan Kostić drugar i znate čiji je profil, javite mu, jer ima 5 minuta da dobije... Ima 5 minuta da dobije golfu. A šta nam pokazuješ, Mile? Sad, pošto on se neće njemu javiti, on prekida poziv i zvaće ga Jovan Kostić nazad. Ajde, okej, premotaj nam dotle malo. Mojih giveaway, ček. To su sve profili iz mojih giveaway-eva. I on samo... Ček. Evo ga. Mogu ga nazovem. Ajde, Jovane, javi se. Bato! Ćao, brate. Odakle si? Iz Jagodine. Iz Jagodine, jel se stvarno zoveš Jovan Kostić? Milan Kostić, brate, to sam profil napravio danas i rekao, ajde da probam, da povećam se. Okej. Ovdje ima jedno jako... A što se mutuješ stalno, čoveče? Zato što mislim da mi se čuje duplo pa da ne bi stavljalo, da ne bi predstavljalo problem streamu. Aha, bravo. I sada ovdje ima jedna stvar, što je jako bitna stvar, a to je da on dolazi i pobjednika pita, gdje njemu jasno piše da je Jovan Kostić, on dolazi i pita lika da li se stvarno zoveš Jovan Kostić. Da, u stvari to je, bravo. Kako je to random pitanje? Znači, zašto bi pitao čoveka Jovana Kostića, da li se ti stvarno zoveš? Recimo, ja kad sam pozvao Matu Matića, ja ga nisam pitao, ja se ti stvarno zoveš Mata Matić! Nego sam samo bio ono u fazonu do jaje, dobio si auto, buraz. Što bi ga pitao, je se stvarno zoveš? Ne, buraz, zovem se ono Pera Perić, koga boli kurac, čovjek je osvojio
golfa, ne bito sa kog profila, niti je bito kako se zove. Jer nigde, ni ja, niko u giveawayu ne stavi pravilo, a morate se zovete kako se zovete na Instagramu, ali tako? Šta, neko se nazove Pussy Destroyer i šta ja treba ga pozovem i kažem alo, jesi stvarno zoveš Pussy Destroyer? Čekaj, brate, ali si lud? Ja, stani sekund, Mile. Moment, moram da podesim samo donacije da mogu da vidim. Recent event. Ovo ćemo ovako. Ima čovjek napisao, brate, ali si lud, uvek vilu kad si na putu i 700 ka auto. Uvek vilu. Ne razumem. A hvala, brate, hvala BM22 za 10 evra. Zato niste da upalim donacije, što će prekidaju live. Ako budu metale donacije live, isključit ću ih, da znate. Jer znate da mi ne trebaju donacije, ali ajde, idemo. I sad, najgora stvar od svega je što on zapravo dobio suprotan odgovor. On, znači, čovjek njega pita... Odakle si? Iz Jagodine. Iz Jagodine, jel se stvarno zoveš Jovan Kostić? Milan Kostić, brate, to sam profil napravio danas i rekao ajde da probam, da povećam sebi šanse, ali... I sad, ovdje on govori da se stvarno ne zove Jovan Kostić, nego da se zove Milan Kostić, što prije svega nema nikakvog smisla. I rekao je da je profil napravio danas. Upravo, rekao je da je profil napravio danas i sada kad dođemo ovaj dokaz ovdje, možemo da vidimo da se profil Jovana Kostića, odnosno _7 Jovan, zapravo napravio januara 2025. godine. A ne danas. Dobro, okej. Sada ćemo da prebacimo na priču kada je izvučena dobitnica. Samo sekunda. Znači, da sumiramo, Jovan Kostić se zove Milan Kostić, u pitanju da se zove on, zapravo se zove Milan. I povrh svega toga rekao je da je danas napravio profil da okuša sreću, a zapravo je napravio u januaru. I čak mislim da je rekao, to Mile nije pustio, Jovan Milan Kostić je rekao da je učestvovao u svim giveawayima pre toga, rekao je da je danas napravio profil, tako? Da, jeste, i to je rekao. Mislim da je to čak rekao pošto. I samo zbog giveawaya? Da. Brate, pa imam da ti kažem jednu stvar. 21. A reci mi ovo, ja vidim ti pratiš sve profile iz svih giveaway-eva, jeli? Da, pa učestvovao sam i ranije. Učestvovao sam i ranije, prati sve profile, a napravio je profil danas. Dobro, okej, ajmo dalje. Kakve veze ima? Čekajte, ljudi, ja ne razumem zašto vi dođete na live i u fazonu ste, sad ćemo ovako, ljudi, polako pratite priču, bro, pustite se, brate. Ajmo polako. Da pogledam sada kako je to izvučena dobitnica i šta je ona rekla. Koja nisu nikad išla na more. Evo ga. Jovana Dodić. Skijašica u pokušaju. A ovdje J Dami. Rbaj. Jel prati sve profile? Sad je pitanje da li je ovo stvarno žensko. Ako je stvarno žensko, ako znate profila, neće dobiti, izvlačimo ponovo. Znači ovo je žensko dobila, okej. Ovi fake profili imaju zaključane pozive. Biće uskoro, stvarno hoću pravim akcije za porodice. Ne, ovo, pauza. Biće uskoro. Da, evo lepo vam kaže, šta kakve veze ima? Ljudi, muljaju, svi su povezani. Lux priča s njima, ima čovek koji je uzimao sva kola za sebe. Sad ćete sve da vidite, polako, sve gledajte. Relax. Da, Jovan i Jovana sa Y, da. Ajmo. Biće uskoro ponovo to oko 1000 i prodaju. Šica u pokušaju, osvojila i da... Ajde... Halo! Koliko imaš godina? Čej, pauza, Mile. Kaže, taj Lazar i ta ostala ekipa je uradila skupa sa Luxom i sad kada su ih otkrili, Lux im je 100% platio da naprave priču. Buras tako izgleda kao da spinuju priču da bi se Lux povadio. Ajmo gledamo dalje. Puštaj. Dakle si? Iz Vranja. Iz Vranja, Jankova sugrađanka! U Vranje nema laganje? Ne. 18 godina? Mnogo smeš. 18. Ovo ti nije tvoj pravi profil, ili tako? Ovo ti je... Privatni mi je profil, ne koristim ga odavno, ali eto za giveaway. Sad, ovdje je ova dobitnica rekla nama jednu stvar, a to je da ona ovaj profil ne koristi odavno i da ga koristi samo, znači, za giveaway to jeste da ga je sad napravila, to jeste da ga koristi samo za giveaway, a da ga ne koristi odavno. Dobro. Šta znači tačno odavno ako njoj stoji ikonica nju na profilnoj slici i pritom isti taj profil je napravljen
u septembru 2025. godine. Znači ona kaže da profil ne koristi odavno, a napravila ga je danas. Bukvalno pre par dana ga je napravila. Znači, ja septembar ne znam, tek 14 dana je prošlo, mislim ono. Tako da ne znam šta je to odavno, da li je 14 dana odavno. Odavno, to 14 dana. Kako je ovo profesor skidanje gaća Luksiću? Da. Jay, isključite donacije da ne ometaju, brate. Tako da ovdje je teorija jednostavno da su njih dvoje bili povezani, da su zamijenili priče. Ona je trebalo da kaže ono, on je rekao suprotno su, znači ono, totalno su bili neorganizovani. Da, znači poenta priče je da je ovaj rekao lik da ima profil od danas, a ima profil od januara, a ova riba je trebala da kaže da ima profil od ranije, a zapravo i rekla je da ima profil od ranije, a zapravo njen profil je napravljen danas. Potpuno su zamenili priče, sjebali se, slagali su. Sad, zašto lažu? Da li je Luks umešan? Da li zajedno nameštaju ili su oni zajebali Luksa? Ajde da gledamo dalje da vidimo. Nikako nismo dokazali da su to zapravo povezane osobe. Tako je. I sada, ovdje imamo jedan komentar koji se pojavljuje ispod Luksovog live-a izvlačenja giveaway-a. Dobro. I sad, ovaj komentar ne bi bilo da je namješteno, ući ćemo na Luksovom live-u, scrollat ćemo dole i pronaći ćemo komentar, isti taj komentar. Stani, zašto se ne čuje? Ne čujemo zvuk. Mile se ne čuje. Kako su primjena ne čuje? 2. Aj sad? 1-2. Ok, tu je. Izvini, da. Znači, Mile je sad rekao da je komentar ispod Luksovog live-a. Ovo je komentar ispod Luksovog live-a koji je vrlo bitan, zato što i dalje nismo dokazali da su te osobe povezane. Izvoli, Mile, nastavi. Dakle, ovaj komentar je viđen sinoć odmah posle live-a, znači gdje lik govori da je odnosno Jovana Dodić dolazi iz sela Koretište kod Gnjilana, Kosova i Metohija i da je njeno pravo ime Nikolija Đorđević. Sad, kao, znači ono, pošto na Instagramu je jako teško naći nekog pod tim imenom, tražili smo na Facebooku isto to, znači odmah posle, isto to veče, tražili smo i našli smo neku Nikoliju Đorđević. I sada, realno po ovome ništa ne možemo da kažemo da je to ona, jer kako da zaključimo po ovoj slici? Ne možemo. I sada kad uđemo, znači, na njen, inače, sad kad uđemo na njen Facebook profil, on je zaključan, on više ne postoji. Jednostavno nije nam dostupan. A sinoć je bio dostupan, brate. Ali je devojka zaključala svoj profil. Magično. I sada, nakon što sam ja rekao da objavljujem dokaze. Ajmo dalje. I sada, da ne bi bilo da su mi screenshotali nešto montažirali, imamo tu snimak njenog Facebook profila, kako je to izgledalo to večer kada smo mi njega našli i ovo je bio njen Facebook profil. Uglavnom, znači, postoji, vidimo tu da ima neke slike i tako dalje. I sad, realno, kad usporedimo sada ovako profilnu sliku naše dobitnice i sliku sa Facebook profilom, možemo da imamo neke naznake... Nikolija, respekt, Mile, to ona, realno. Mislim sad, i dalje neko to može da kaže, možda su to dve različite osobe, možda to nije ona. Međutim, kad odemo sada ovdje, na njen profil također nije baziran u Vranju, nije baziran u Srbiji, nego je baziran na Kosovu. A rekla je da je iz Vranja, jel? Da, rekla je da je iz Vranja. Mislim, ne može da vraćamo snimak, nema smisla. I former usernames 4, to mislim, ništa ne upiramo prstom, august 2022. joined. Čutat ćemo. I sad, finalni dokaz je zapravo TikTok koji je mreža koja je došla i na koju nisu obraćali pažnju, međutim imamo jednu stvar, a to je neoboriv dokaz gdje imamo profilnu naše dobitnice sa Instagrama. Koja je Dodić Jovana, a u stvari je Đorđević Nikolija. A ispod imamo Đorđević Nikolija i gdje stoji njen Instagram da je Đorđević Nikolija, koji nažalost ne postoji zato što je preimenovan u Dodić. Na spavanje. Dobro. Ovo je, naša pobjednica giveaway-a koja se ovdje predstavlja kao Nikolija Đorđević. Okej, respekt. Mile ih, brate, upucaj, evote, dobro? I sad, realno gledano, šta ovo i dalje ne dokazuje ništa, generalno sem da su oni lagali za identitet. Ok, da. Zašto bi lagali za identitet? Realno, sad je to glavno pitanje. Zašto bi lagali za identitet? I sada, tu dolazimo do toga da, pošto smo tražili realno gledano, ukoliko Luks namješta, on bi to namještao nekome svome ili tako nešto. I to već ja sam tražio dokaz zapravo da li neko od Luksovih drugara, porodice ili nešto slično, ima nekog tu prijateljima. Međutim,
pošto nisam ništa našao kod Nikolije, ulazim na prvi profil koji mi iskače, to je Lazar Đorđević, gdje mu ispod piše da je također iz Koretišta, Dobro. odnosno iz istog sela kao i ona. Mojom pretpostavkom, pošto sam ove osobe isto koji pretpostavljam da su roditelji, našao, pretpostavljam da je to brat. I hajde da uđe na njegov Tić, brat. profil, Okej. da uđem na njegov profil da provjerim zapravo da li je to on. I sad uđemo na njegov profil Facebook koji imamo također ovdje sačuvan. Znači to je Lazar Đorđević, u prijateljima ima dosta ljudi, nije nam ni važno realno, znamo sad nismo našli kod njega da ima nekakve Navije za veze. zvezdu, Međutim, dobro. Da. naknadno nam dolazi jedan screenshot gdje anonimni čovjek se javlja i kaže da ne zna kako je uspio Lazar, da on je osvajao telefone i neka putovanja, a ona riba od juče da mu je to rođena sestra. A lik koji je osvojio da je drug. Znači, svi su I sad- povezani. Ispada da su svi povezani. Dobro, dobro. I sad ovdje postaje se Inače, pitanje da, da li samo je... jedna stvar. Zašto nismo pokazali identitet ovog lica? Vjerojatno je tražio da ostane anoniman. A Lux u Da. svom klipu koji ćemo gledati posle, lik mu je tražio da ostane anoniman i Lux je objavio njegov identitet. Čekaj, ja sam morao se ubaciti, Mile, zašto sam mislim sačuvao to na TikToku, sam baš sačuvao taj video, zašto sam verovao da će nam trebati za ovaj trenutak, ali ćemo gledati cijelo Luxov klip, nemojte ništa da brinete. Brate, zvao me Aca, Ne, gde je ovo? Inače, mnogo se nerviram prethodnih par dana. Mnogo se nervira, a ne možda nisam se ovo. Čovjek priča da se usko. Ja se ovo sam ovdje mene trovao. Okej, ništa, nemam, fuck. Ali da, vidjet ćemo u klipu da Lux, Stankela, pomozi, nađi deo gde Lux priča o liku koji je tražio da ostane anoniman, ali je Lux pokazao njegov identitet i kada je pokazao identitet te osobe koja je, jel te, ekspozovala celu priču, ispostavilo se da je ta osoba Đorđević na kraju dana. Ali, da ne preskačemo, Mile, izvoli nastavi. Da, i ovdje sad i dalje ne piše nigdje je to Lazar Đorđević, međutim sljedeća poruka koja stiže da Lazar Đorđević, Milan mu je drug, auto je kod njega 1/1. Dobro. Dakle, ovdje nam govori da je golf kod njega sigurno. I šalje nam također, taj isti lik nam šalje sliku Lazara Đorđevića koja, znači, nije javna, ne postoji na Lep Facebooku. dečko, brate, odradio sistem, ajmo dalje, burez. I sad, realno gledano ovo opet ne dokazuje tog dosta, jer opet ovo je rekla kazala. Imamo samo za sad Međutim- povezanosti neke, okej, da su te Međutim- osobe povezane, dobro? Kada uđemo na Lazarov profil, Dobro. ne treba nam mnogo scrollovanja, sad da ja ne bi scrollovao i tražio, ali evo, već sam ga našao, ukucat ću ja sada to označim. Milan Kostić. Sad, ko je Milan Kostić? Mislim da smo to do sad već zaključili. Jovan Milan Kostić. Jovan Kostić. Sada, kada uđemo na profil, Dobiti zašto Milan golfa, Kostić? dobiti golfa. Zašto Milan Kostić ima Lazara Đorđevića u prijateljima? Mislim da to da je malo neobjašnjivo. Dobro I sad, pitanje, realno, kad dobro. uđemo na profil, ne znamo, ne možemo ništa da vidimo. Čovjek nema naslovnu profil, nema ništa, nema slika nekakvih, vidimo da je navijač Partizana, ne, u intro, sve je prazno uglavnom. Ništa ne možemo da vidimo. Dobro. Međutim, to ne možemo sada da vidimo. Ali ukoliko uđemo u screenshotove od iste te noći, evo možemo ovdje čak i da vidimo datum gdje se vidi jasno da je bilo se to 13.9. Čekaj, ja u moram se pomenuti, 1:59. stani. Okej. Znači vidimo evo ovdje je potvrda da smo istraživali zapravo sve odmah nakon izvlačenja. Da. Ovdje možemo da vidimo da naš Milan Kostić zapravo ima naslovnu fotografiju i da u opisu stoji nešto jako čudno, a to je, vjerovali ili ne, Instagram profil našeg dobitnika golfa. Okej. Dakle, naš Milan Kostić iz nekog razloga odlučuje da povuče sve fotografije sa svog profila, da povuče njegov linkovani Znači, Instagram profil. da objasnim ukratko, znači, veče kad je Mile istraživao, Milan Kostić imao sve slike na profilu, a naprosto kad sam ja rekao da ću da objavim dokaze, sve slike čovjek povlači i apsolutno mu se menja profil i postaje skroz privatan. Ajmo dalje. Ovdje možemo da vidimo da je on imao zapravo slike, ovdje možemo desno da vidimo da ima još slika. Tako da koji je razlog brisanja svega toga, ne možemo da znamo. Ali kao... Ali možemo da pretpostavimo, ajmo dalje. Možemo da pretpostavimo. Također, kada uđemo sada na Facebook, odnosno Instagram profil Milana Kostića, odnosno našeg pobjednika, možemo da vidimo da Milan Kostić
iz nekog razloga je sada unavailable. Okej, obrisao se skroz. Ovo je malo pre bilo available, čisto da se razumijem, ovo je malo pre bilo dostupno. Okej. A sinoć, odnosno u veće istraživanja, Milan Kostić je imao ovu profilnu i imao... Pratioci sve, dobro. Sad, ne vjerujem da je mene blokirao zato što ne zna ko sam. Međutim, ovdje možemo da vidimo znači da je on malo sakrio tu sad sve, znači mislim da je gospodin sad uspio ono malo da htio da zaobiđe, znaš, da se ne ekspoze, međutim da ovdje stoji Milan. Ali kasno, Mile, ja sam rekao mojim moderatorima, snimite sve jer imam neki osjećaj da će sve da pobriše, sam vam to rekao. Jesi. Dobra, ja sam napisao sve, snimite, čekaj da vidim da li imam, gde nam je moderator i chat. To si nam rekao u Voice, ja mislim. Mislim da si to rekao u pozivu, mislim da nemaš kao... Da, ima 2 svedoka, vrati. 3 svedoka. Da, onda sam negdje sam rekao. Treći je bio mutiran. U svakom slučaju da, U pozivu si nam rekao. Uglavnom, i sada, generalno sada smo povezali sve, znači, iz nekog razloga, dobitnica golfa Nikolija Đorđević je povezana sa Milanom Kostićem i to veoma čvrsto, zato što ono, preko brata i tako dalje, također slike koje su bile su pokazivale da je Milan Kostić iz Koretišta, odnosno iz istog mjesta kao i svi ostali dobitnici. Znači, golf muški osvojio Milan Kostić koji je prijatelj sa Lazarom Đorđevićem koji je brat od Nikolije Đorđević koja je osvojila ženski auto i oba automobila su otišla u isto mesto. Kako? Ajmo dalje. Sada, ovo smo već prošli, Lux pita dobitnika da li je to njegovo pravo ime i sada imamo drugi deo na live-u koji je jako čudan i koji ne možemo da objasnimo zašto je on to radio. Na live-u, nakon što je izvučeno Y, dešava se nešto gdje se Luxu navodno zaključava telefon. I on otključava telefon minut i po. Ljudi, Lux je na live otključavao minut i po nakon što je izvučen Y. Zašto? Zato što je u tom periodu, naša teorija, naša pretpostavka da je u tom periodu, dok mu je bio zaključan telefon, pošto nikad telefon ne može da zabode toliko, pogotovo iPhone, evo ja sam ga sada otključao odmah, minut i po je otključavao telefon i za to vreme je mogao da blokira sve koji su imali Y ili sve koji, kako se zovu Y, da ih izbaci iz pratilaca, nešto tog tipa. Mogao je da izmulja šta je hteo, minut i po je otključavao telefon. Zašto? Izvoli, Mile. Upravo, znači evo ovdje možemo da vidimo ljudi, snimak. šta mislite ovo? I sad, jedna stvar koju on izgovara prije nego, nakon što je izvučeno slovo Y, on izgovara ovu rečenicu. Ljudi, šta mislite o ovoj ideji? Ako nam izađu 2 profila, slušajte, ako nam izađu 2 profila, a jedan je ženski, drugi je muški, da odmah tako damo tom ženskom profilu. Zašto to kaže? Zašto kao da je znao? Zašto je to rekao, Burez? Najavio. Te on je najavio! Ovi gleda u budućnost sunca, Nike Gatara! Ovo ne bi bilo čudno da se to zapravo nije desilo. Sad, da ne bi gledali minut i po njega kako bulji u telefon i ne radi ništa. Pusti ubrzaj, stavi preskači. Pusti preskači na stranicu. Slažete za to? Evo brzo glasanje. Sad ćemo vidimo kad se isključi samo, znači. Evo brzo glasanje, vi odlučujete. I sad, još jedna stvar, on ovdje govori, evo brzo glasanje, vi odlučujete. Nešto radi na računaru i sad vidjet ćemo kasnije da zapravo on još uvijek nije stavio to glasanje. Znači na 57.02 njemu se gasi share screen na telefonu i on govori da stavlja... Zašto se gasi share screen? Zašto je imao potrebu da ugasi i da sakrije svoj telefon ako radi sve transparentno? Da čujemo, ajmo. Njemu se gasi share screen i on govori kako stavlja na drugom monitoru pool da ljudi glasaju da li je li ono malo prije što je pitao da izaberu odmah žensko. On to govori, znači on u ovom momentu bi trebalo da stavlja pool na drugom monitoru. Muški, odmah dajemo. I on to navodno kuca. Međutim, sad tu se dešava da on je navodno ukucao i sad gleda u telefon, evo ga, 57.20, on... Samo što kaže? Just a moment je rekao. Nešto... Zaključao mi se telefon. Zaključao mu se telefon! Ljudi, pa vi znate da kad vam se telefon zaključa, vama treba ključ, pajser, kalešta, da biste otključali telefon.
Gledajte sad Možda momka. možda se ošišao pa mu Face ID ne radi. Da. Ti pričaš ovo teče, čisto da se razumijemo, on još uvijek uključava telefon. Da. Ajde, još malo, još uključava telefon. Zaključao se telefon, bre Mile, šta ga zajebavaš? A on se ključa unutra, brate. Alo, ja sam Mile, tu. šta ga zajebavaš? Zaključao mu se mikrokredit! Meni se isto zaključio telefon, čekaj, stani. Evo ga, 58 minut, njemu se još uvijek zaključio telefon. Okej. Plus ima 58.12. delay na streamu. Sad, 58.12, ovdje se dešava nešto što mi ne možemo da objasnimo zašto i kako. On pali share screen, otvara ga My God. Samo i dešava se neki OBS crash. Koji ja sam mora da uspijem da ustopiram. Evo ga, ovdje ne mogu sad da ga nikako ustopiram. Uglavnom, pojavljuje se OBS crash koji mu se pojavljivao A i kako ranije. se pojavio OBS crash kada je live? Je on i dalje live. I sad, ja ne znam, ja nisam streamer, ja ovdje sada dajem insinuacije, pretpostavke, ne mogu da kažem ništa, ali ja ne znam nijednog streamera koji ima otvorena 2 taba u OBS-u. Što možemo da dokažemo da Lux ima jer imamo i screenshot kada je Lux otvorio 2 taba. Sad ću ja da ga nađem pošto ga nisam ovdje sačuvao, pošto mislio sam da mi neće trebati. Međutim, očigledno da mi treba. Što da ne, brate, imam- daj da vidimo. Imamo, znači, screenshot gdje možemo da vidimo ovo sad, da neko ne misli, ovo je inače Luxov, jer evo možemo da vidimo i Luxov logo. Ovo je Luxov gdje vidimo da 2 taba zapravo imaju otvorena u OBS-u. Ja imam jedan otvoren. Ja ne znam nijednog streamera koji ima 2 taba, ja sad ovdje ne upirem prstom, jer ja ne mogu da kažem, nisam streamer, ne koristim OBS. Ali sad, zašto mogu da se iskoriste 2 taba OBS-a, Ne To- znam. To ne ja ne ostaćemo na znam. gledalcima. Ne, pa jebi ga, mi se ne bavimo prevarama, mi smo pošteni, mi ne znamo za šta Upravo. koriste. Ali, Upravo, Mile, vrati na Luxov snimak ekrana, samo sekund. sekunda. A, evo ga, streamao njima bez dileja da stignu promeniti ime, a streamao sa dilejom ovamo drugima. Moguće, brate, skroz. Ali pogledaj gore, Medellin dokumenta, pazi šta pričaš, jebaćete Medellin kartel. Mile, znači, pazi šta pričaš, naći ćete. Vidiš da je spremio dokumenta gore. Mislim ono, šta da radim. Pogledajte I sad, ovo. ovdje znači, trenutak on je ljubio vas, brat. još uvijek trenutak i sad šta se dešava? Odmah dajemo... On i dalje kuca pul. Zar ga on nije A zar stavio nije na početku? malo prekucao pol? Zar on prije minut i pol nije stavio glasanje? tom ženskom profilu. A tek sad kači glasanje. Evo vam anketa. A šta je kucao malo pre? Šta je radio do mala pre? Šta je on kucao bre sastav, evo te, pisao knjigu. To nije nam jasno šta je radio do malo pre. Da, čudno, nešto. Evo vam brate, anketa, muti. pa vi glasajte kako hoćete. Nešto I muti, sad bre. nekako magično nakon ovoga Ajmo drugu. svega Ima li kakva nagrada izvlači za se samohrane slovo. majke? Pa sad smo pravili... izvlači se slovo D i igrom slučaja Lux je bio u pravu, predvideo budućnost, Baba Vanga, šta znam. Stvarno imaju jedan muški, jedan ženski profil. Brate, ljudi, Lux otvara kliniku za predviđanje budućnosti. Šta se ovdje desilo? Moja teorija je da je on ukucao, da je znao da je Jedami Rbaj tu, ali onda da je Jovani Dodić rekao da JD ubaci obavezno da promeni ime, da umjesto bude Dodić ili šta već, da ima J i D u imenu da bi izašla prva, jer Buraz, koja je šansa da li kaže ako budu muški i ženski daćemo ženskoj i posle minut i po 2 muljanja izlaze muški i ženski i onda je ženskom profilu auto. Malo previše, ako mene pitate, malo previše slučajnosti. Ali Mile, izvoli, nastavi dalje. I sad, još jedna stvar, čudna stvar koju možemo zapravo da izvučemo. Ovdje smo znači već dokazali da on iz nekog razloga predviđa budućnost. Međutim, jedna zanimljiva stvar je zapravo da Jovana Dodić, naša pobjednica, zapravo nema samo jedan profil. Ovo sad nije reklama za ovaj Instagram profil, zato što je uključen i on nekako ove prevare, ne znam kako, ali je uključen. I sad, ovdje kada dođemo, vidjet ćemo da ima mnogo raznih profila. I dosta od njih sadrže... Jovana neka Dodić, jako- vidim je! Jovana Dodić, ali sad pazi ovo, dosta njih sadrže neka čudna slova, imena i tako dalje. Međutim, kada uđemo ovdje i ukucamo, samo ne ćirilicom nego latinicom, Jovana, iskočit će 4 profila. Od kojih je jedan Jovana Dodić. A zapravo Kada su svi uđemo na- Jovana Dodić. Kada uđemo na Jovana Dodić, pogledamo je li about this account, on je napravljen septembra 2025. Ima 4 pratioca
I sad upamtite ovu i ovu osobu, znači Sanja i TV Channels. Dobro, pamtimo. Sad, jako je čudno, znači, ajde kao, ok, javan je, profil izašao javno, može svako da ga zaprati, nije bitno, realno toliko, dok ova 3 profila nisu izašla javno. Ova 3 profila ne zna javnost, međutim, ovaj je opet Jovana, opet je napravljen 2025. septembra, ima JZ za početak i još čudnije od svega, pratioci su Sanja Tosić i TV. Ko je Sanja Tosić? Zatim imamo U.Y Ovana, gdje je opet neka Jovana, koja opet voli skijanje kao i naša Jovana Dodić. Lele, skijašića Jovane, okej. I koja je napravila profil opet septembra 2025. Koja prati, samo da vidim koja prati. I koja... Sanja Tosić! I na kraju... Šta se dešava? Y Ovana, koja je opet neka Jovana. Samo seko, izvini, mora pauza. Samo, ali kralju, pored svog života, bla bla, baviš se tuđim životinje i raskrinkavaš balkanske misterije. Zato što ja, kako radim, čime se bavim, ja sam youtuber koji se ponosi time što je poklonio narodu i donirao narodu i usrećio brojne ljude da bi onda neko došao tu i nameštao i krao i varao da bi zaradio neke pare i predstavio se kao neki humanitarac. Ako varaš svoju publiku, ti si bre gnjida i ne zaslužuješ da budeš na YouTube-u. Ja sam mnogo glupih stvari radio, vređao sam, kleo sam, brate, svašta nešto sam radio i ni za što se ne kajem, zato što nikada svoju publiku nisam varao, niti ću je varati zarad neke popularnosti, ljubavi ili šta već. Ovo što se ovdje dešava je meni sramota, ali ajmo dalje da nastavimo da gledamo. I ovo je posljednji profil koji vidimo od neke opet Jovane i opet neke na ćirilici sa nekim motivima koja je opet napravila profil. Ako je prati, brate, Sanja Tošić, ubiću te, mile. Koja? Odvalit ću te od batina, majke. I sad, ova je Sanja, mi ne znamo ko je. I realno, ovu Sanju nisam uspio ništa da nađem za nju, zato što je osoba jednostavno NN lice koju ne mogu nikako da pronađem nikakvu informaciju za nju. Međutim, vrlo je vjerovatno da je to zapravo osoba koja ima nešto u porodici sa njima ili koja je potencijalno napravila sve te profile, možda nešto tako. Ili potencijalno nešto tako, zato što ovdje možemo recimo da vidimo osobu koja je potencijalno isto tako mogla da osvoji je Milica Vojnović, koja također ima 9V, 3D, 1V, ima 3 profila i opet je prati TV Channels bez razloga. I sad tu ima dosta tih profila, znači ono X6 Emir, X Jovanović, 0 Vesić, VB, previše tih profila. I sad kad bi scrollali našli bi njih još mnogo takvih. Dobro, o tom potom. Elem. U principu, jako je čudno da smo našli 4 fake profila iste osobe koja je na kraju osvojila. I još čudnije od svega je što zapravo svaki od tih profila ima Y u imenu. U principu, šta mi hoćemo ovdje da kažemo? Da li Lux namešta ili ne? Vrlo je sumnjivo. Nije 100%, ali je vrlo sumnjivo. Zato što kad bi Lux nameštao, ne bih hteo logično da se zna da je on namestio da ide na njegovo ime ili išta slično. Već bi nameštao preko nekih ljudi i verovao je da nikada tu neće da se provali. I Mile, ti si ovdje pri kraju, je li tako? Mislim, to je to. Mislim, još jedina stvar... Izvoli, ajde završi. Pošto ja imam još jedan dokaz koji je sve ovo što je sad Mile pričao. Može da se pomisli, pa možda i nije. Ali sad ćete vidjeti dokaz koji je meni šok bombirao i koji ne vidim kako je mogao da dođe do toga da bude nenamešteno. Elem, izvoli. I još jedna jedina stvar jeste kad budeš reagovao na novi video od Luxa, ima dosta nesuglasica tu koje fale i koje treba da se namjesti, odnosno da ima dosta rupa u onome što je on pričao. Zato što tu dosta fali što je on rekao i neke stvari... Sve ćemo mi da prokomentarišemo, nebitno. Također bitna stvar, ovako, sada kreću ubistveni momenti. Sada kreću momenti da se čovjek zabrine. Mile, hvala.